katan Apo, in your perfect time. No, dadagiti agkapkapo iti pamati na, dawatek Apo, that you increase their faith. Apo Diyos, adu dagiti kayat mi nga idatagken ka, ngem no daduma, agkurang kami iti balikas nga mangipeksa kadagito nga, tarigagay dagiti puso mi. Tulungan na kami nga rod Apo, tapno at dapay Apo nga mamamuda ka, ma-realize mi dagiti wonders nga aramidim iti biag mi Apo. Thank you, Father. We ask all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Good morning. Our scripture for today is taken from the book of Psalms 150. Praise the Lord, praise in His sanctuary, praise Him in mighty heavens, praise Him, His act of power, praise Him, His surprising greatness, praise Him with the sounding of trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with tambourine and dancing, praise Him with the strings and flute, praise Him with the class of cymbals, praise Him with their sounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. So, are you ready to praise the Lord? Kunana nga, let everything that has breath praise the Lord. So, datayo amin na dati angas nakakabsa. Iso nga ito tayo matanin ti strength tayo nga tay dayaw kinihapo. Maminsan tayo lang may ti every Sunday. So, ito tayo amin nga the best tayong ag-worship kinihapo. Amen? So, are you ready to praise the Lord? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Can we clap our hands to the Lord? Let's declare His praises. We give honor. We give praise to you, O God, for you are reigning on high. You are lifted high in this place, O God. Would you ride in our praises? Would you ride in our worship, Lord? Hallelujah. We give you praise. Yes, Jesus. Oh, we look to the sun, set our hearts forever, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun. Yes, we look to the sun, we look to Jesus. Oh, we look to the sun. Yeah. Salvation, tear into the dead of night. See the kingdom birth into colors of the speed of light. Freedom, freedom, shaking at the atmosphere. Into nothing, the shadow of the day appears. Beyond the skies of God, beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on a Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun. Yeah. Oh, we look to the sun. The right. See the hope of heavens, see the hope of heaven, shining like the rising sun. Now forever, now forever, lifted up from death to life. There's no fear in love, there's no fear in love, and no darkness in His endless light. Beyond the skies, beyond the skies
sun. Oh, yes, we look to the sun, to the sun. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Come on, let's declare the Son of God. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Let's declare, come on, say, oh, we look to the sun. Yes, we look to the sun. Oh, we look to the sun. Yeah. Oh, we look to the sun. Set our eyes on a Savior. See the image of love. Set our faith forever. Oh, we look to the sun. Yes, oh God, we look to you, Jesus. We look to you, our God. We look to you, oh Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. We give you honor. We give you praise. Oh, hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. We give praise to your holy name, oh God. Beyond the sky and the heaven, oh God, you came running to this earth. The Word became flesh and dwelt among us. You came. Amen. Truly, nakimimbag ni Apo Diyos kakabsat namin. Glory to God. Datayon ti panagdingag iti sao ni Apo. Malagip ko lang di Zechariah chapter 4, verse 6. Not by might nor by my power, but by my spirit, saith the Lord. Amen. So, ti Espiritu ni Apo kakabsat, agtigtig na ano kasano, ti panang fill up, ti danom, ti baybay, kastamot, ti panagsaknap, ti Espiritu ni Apo, iti biyag tunggal may sakada tayo. Amen? Glory to God. So, impose ni Brother Joel, DJ message, itangal daw. Sino nakakita kakabsat? Do you nakita? Makisarita kada kayo, trade your fear for faith. Trade your fears for faith. Madaydayo ti Apo. Sino na panasa na nagbuteng kada kayo? Kitkitaag kada giti amin na mapaspasamak kakabsat kaglawlaw. Di meeting me di Friday ti nagiti heads ti steering committee ti Jesus Reigns. Ken other pastors. Makita mlata di panagbalikas da kakabsat nga the fear gapu iti kinggined. Kat kinitkitak dagiti videos dagiti na ginggined nga usto. Ket napadas mi idi October 9 when we were in Benguet gymnasium kakabsat. Na experience mi ti intensity 5. Madamat introduction pa lang DJ speaker mi. Ada kami ije third floor. Naging ginadang kakabsat. Pero no one among us, more than 4,000 delegates all over the Philippines. Awan pulos ti makder ije nagtugawan. Awan ti nagpanik, pero ti inaramid mi lang nagkarkararag kami. The whole gymnasium. Pero nakamulagat ang kakabsat while praying. Nakitak ijay ruar
Nagpanik ti tao. Kasi ada senior high school, kada high school diya. Nagiti opisina, ti DepEd, amin diya. Nagtataray da amin, napanda di oval. Kakabsat. Taray da amin. Then, alauna lang aro, pasado alaunan, madipay nalpas, ti panagwangwang ti ambulance, kakabsat. Nga gitartaray, karigiti nasugsugatan, gapot istampid. Why? Because of fear. Because of fear. Kakabsat, itangal daw, amin tayo, seknan na tayo, iti panagdanag. Apewa nagamin. Amin tayo, seknan na tayo, iti panagdanag. Diyan mo, no, kasano panagdandanag ni Sister Lydia, idi. Actually, Sister Lydia, mamismiti mission, nakadwada ka. Dandanin. Glory to God. Amin tayo. After ijay Benguet, napan ijay Davao. Then nagsubli ijay Cebu, imununat Cebu, di ba? Ginginad, imay manti Ilocos ang. Hindi na minsan. Thursday afternoon. Friday ba yun? De Burgos? Friday diya, alas 4? Wow. Friday kan pagudpod. Pagudpod kin Burgos. So, then nagsubliman dyan Cebu. Kaya ayo dat Cebu kakabsat. Kit-kita dagiti videos, dagiti dadakil nga syudad, ti South. Ag tutugaw da, ag tataray da, amin, dagiti daduma, sumrug da, dagiti sirsirok, marmarba, dagiti buildings, ngayandan. So, agririyaw ti tao, agsasangit ti tao. Why? Because of fear. Ada na ipakita kakabsat yung social media ngayon ti football field the other countries, I don't know what country is that. Ado ti nagpatay, nagpalto-paltog da karagiti tao. Dilang kalman nga nakita, nagaduti natay. So, diyan mo nakita yung DJ kakabsat. So, ti teksto tayo tangal daw, da Bibliayo, ukraden tayo iti Psalm 56. Psalm 56. Verses 1 to 11 da ito ikakabsat. Ngayon, basag lang sumagmamano. Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. He fighting daily oppressed me. Mine enemies would daily swallow me up. For they be many that fight against me, O thou most high. What time I am afraid, I will trust in thee. In God I will praise his word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Verse 11. In God have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto me. Nga po Diyos, ti magbindisyon ti panakaiba sa ti sa una. Tinagsurat da ito ni Salmista David. Insurat na ito. David struggled with fears. He struggled. He was surrounded by enemies. Muyo kakabsat, haan tayo nga mailaksid iti panagbutang. Damariknam nga sakit mo, unahaan, madmadlaw mo, dahil boyfriend mo kat,
Damot sa bali nga i-date nan. Uno di girlfriend mo. Umisam na giti babaro, kada babalasan. Nagidaduma, nagi-estudyante, malpastites, Allah, jak samot, makaruar. Nagidaduma, nagimanalo, no madamag nga umay ti bagyo. Opo, ang kadiang, malayos ka da may bagyo, nagiti mulmulak, kwa. After bagyo, kinapuno mo, DJ Vanti, ila ko na nga pipino niya, brother. Glory to God. So, ado nagiti sources ti pagbuungan. Laglag po tayo, fear is the enemy of faith. Fear is the enemy of faith. Fear robs us of the best in life. Mo yun, nagbubutang ti may isang tao kakabsat. Madi makaturturog. Hala nga di makaturturog. Di pa'y makapangpangan. Adalabasi mangag na, makigkigtot. Testimonyo ti kabsat tayo. Aming nga unit elutit, kabutang nan. Kasi the fear. But trusting God trades faith for fear and bringing peace to everyone. Glory to God. At in verse 1 and verse 2, we must face fearful prospects. Sinangon ni Salmista David kakabsat dagiti pagbutbut nga na. People wanted to destroy David. Daily. Kaya ada nga patayon, kaya ada nga dadaulan. Tinakakaskas ang kini David kakabsat, timader da di anak na, nga bimusor keng kuana, kaya na nga patayon ti tatang na, sino daya ni Absalom. So, no, kada kiti agan anak pailaan, diyon to panaganan ti Absalom dayat anak yo. Tada di nagan nga Absalom, bimusor against his father David. Madinagbayag tibiyag ni Absalom. Diya kaya na nga patayon ni tatang na iso na tayo. Iso na tayo. Anak nakatayan na, naisalat di tinged na ije sanga itilugo. Naisalat di tinged na. Ije sanga tilugo. Amoy tilugo, talisay sa Tagalog. Common name na, talisay. Siguro narodak di tinged na, natukkulang. Iso nakatayan na. Ti panangkamkama na kinitatang na, tapno patayon na, iso na tayo. Ni David, kakabsat ni Ari David, fear oppressed him continually, daily. Datayumot, we all experience fears. Oppression comes because of financial fears. Wow. Lones man nubigato na naipabalong ko kinati anak ko. Di kampay nagsweldo. Busog ang latan. Pakanam ti adong. Aglingta ka ti saban, Sister Aileen, ta iso ipabalo mo. Amen. Di da magkayat. Kwarta kaya da nga balong. Grabe. Operation comes because we fear the future sometimes. Numatayak, sinunto pa'y tikuak. Awan to bibiyang mo, natay kamot. At dabutang, di ba? Numatayak, kasanunto pa'y di kita anak ko, kasanunto kita apo ko. May mesa ajay balay, umaya man sumurot. Ninang, kuna ni Sister Janet, dududwa mga minti nagbaling nga na ayot ta, di mapanawang kayo. Adumang kimbasit, mapanawang kay tulat ta, dududwa kayo ito nga mabating anak. Di ba, Brother Benji? Yan. So nga,
Dapat di kita, dado magkakabsat, nga agbulod da ti ubingan tano, iti kastag ararak da, agkaroon da kano ti apo ko. Detan kakabsat. Kakasano nga agapo ko, kakaawa mo pinaganak nga, ay nagasawa nga anak mo. Nganyane ang matayo, lalakayan ako, nawang pa apo ko. Kasano nga agapo ko, kakadida mo pinagasawa. Hello. Glory. What is your most oppressive fear in life? And what are you doing to overcome that? Anat araramidem, tatno mo overcome, am diyata nga pagbubungam tibihag. Are you doing something? So, gito'y kakabsat nga question, da kayo timang sungbat. Amuyo no anya, di kiti pagbutbut nga nyo kakabsat. Isugod natin verse 3, it is Psalm 56 verse 3. What time I am afraid, ang nakading oras nga agbutengak. So, fight fear with faith. Apay, kunana, kakabsat, I will trust in thee. Di oras nga agbutengak, agtalag tuking ka. Apay nga agtalag ni David kini Apo Diyos, ngamin, adda iti pamati na king kuhana. Iso nga Psalm 84 verse 12, O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. Iso nga nudumtungtuman da pa nagbuteng tayo, agtalag tayo kumakini Apo. Amen. Agtalag tayo kini Apo. Laglagi po tayo kakabsat, ti pamati, ti kalab, ti opposite na fear. No ti pamati dakkel, bumasit ti buteng. No ti buteng dakkel, bumasit ti pamati. Maya temang kamadi tayo kakabsat. So we must trade our fear for faith. Fight fear with faith. Where do we get this fear-fighting faith? Pangalaan tayo. Faith comes by hearing the Word of God. Mapataod ti pamati tayo, babang ti panagdingdingag ti sao ni Apo. In other words, we must saturate our lives. We must saturate our mind with God's Word, and faith will drive our fears away. So nga numapumpuno, ti puso, ken panunod tayo, ti sao ni Apo. Wow. Anak ko na ni Psalmista David, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Glory to God. So fight fear with faith. Sumulang diya ko na ni Apo Isus, no, da pamati yung kaslabukal ti mustasa, mabalin yung ako ng kireta bantay, tumapok ka diya baybay. Katuhang agdudo ay puso na marami ti anya mga imbagana. Idi Friday. Nag-text. Ngamsala ang nabasa da jay text, iti oras ti 12:45. 10 o'clock nga nag-text, nabasa jay text 12:45. Tinakabasa ni Sister Belie. Please, sister, ibagam kim pastor, umay kay man dito BNHS Poblacion Campus, tanakadadong estudyante, iti na demon possessed. So, aramidin nyo, no, da kayo ti pastor kakabsa. Tumaray kayo? No. I didn't. Intuloy mi tinangan. Pero while eating our lunch, ada nagtawag, Sister, banda tayo, kintayo. Magagara na yun, nagikas out. Ngamjak pa na nga, njak pa nagdigos. Kunana. So, ibagam kini kasto, intayo. Agrubat tayo pa, isa tayo tumapana po, 2:30 nakadanong kami, agalas 3. Yung ademon unan.
Duwa nga grupo team mo na. Kakabsat. Kunana, okay, dagiti estudyante. Kunana, da gwardiya. Pastor, hapo na din aya. Kunana, da gwardiya ta BNHS. 5 years ago, imay kay man idin. 5 kami nga gigawid. Iwalagas na kami ka nagkutong. Kunana. Ngamitata, nakapkapso, 3 kami nga nangigawid. Naigawid mi. Grabe. Kami din ada kami ijay amuyo kakabsat tinakita mi. Ada may isang anapan, nagpapaasok, kadagiti kwarto. Dahil mo unang anapan, nagikas out nga talaga. Nagikas out nga talaga. Dahil sumarunong nga manapan, hanga nagikas out, nagawis. Nagawis. Agbubutang dagiti estudyante ti BNHS. Dahil si maruno, diyan may kadwa nga napan, inawis na ti evil spirit. Apay kakabsat. Nagpapaasok, insenso. Sa nagikabil ti kandela, sa nagikabil iti sinukat. Haanan nga pinadayawan ti pamati dayto kung nakkaragi di memestra. Hanga pinadayawan ti pamati. No kastoy nga sitwasyon, hantayo nga padayawan ti pamati digiti sabsabali nga haan nga mayata day tinasanto na surat. 1 Corinthians chapter 10 verse 19 to 22. Adaya kapaypayan na ti idol. Awan kunanan ni Apostol Pablo. Ket dagiti hentil agidaton da kadagiti taraon, kadagiti al-altar, handa nga idaton kini Apo Diyos. No dikot idaton da kadagiti demonyo. Kajak kayat, nga da pakiramanan nyo kadagiti demonyo. Mabalin aya nga mangan kayo ti lamisan ti demonyo ken lamisan ni Apo Diyos. Madi mabalin kuna ni Apostol Pablo. Kakabsa. The first room nga linukatanda, simrek kami. Nakaklose aming nga tawa. Makasurun dagiti kakadwa, Sister Gladys, Sister Pelina, Sister Janet, kinda dumapay, Braille. Pang kami, kakabsa, Sister Belie. Nagiluka-lukat dan. Imbasak dati sa uni Apo. Damo pa ilang, adag pa ilang jeri daw, sumgar akong. Something wrong with that room. Hangkam, amuyo, sino na panasan na nagungot ka na kayo? Ada ka di agong ungat nga, bauteng kan ne. Umadayo kan bauteng kan ne. Ada kadkas di nga agungot kakabsa. Panalpaakeng kan, pakyaweng kan. Napang kami itinagan ni Apo Jesus. Dagi ubing, adada di dito sumruk. Buyaan da kami. Kakabsa. Rumor kayo dito. Awang karbangan nyo, iti biyag dagiti estudyante iti dito nga eskwela. Pagsao. In Jesus' name, kung nakakabsa, Apo, dagiti kakadwak. Sumsumgar na gayam, inlukat na rin tawa, rumwar, napalinukatan ni Sister Gladys na jari daw. Pang kami dyan may isang kwarto. Damanang, mahaya po, in basura da amin nga. Kandela ka da, sinukat nga nagdadakil nga sabsabot, kakabsan, napuno ti sinukat, basura da. Sada nagibarsa-barsak kada kita imahen, naburak. As di ka uyong mi nga gikas out ti demonyo. Kakabsa. Haan nga pinadayawan ti pamati dayto. Our enemy is not flesh and blood. Our enemy is against principalities, against rulers of this dark world. Ephesians chapter 6. Sarangtin nyo babaan ti sao ti Diyos kunana. Take the helmet
and take the sword of the Holy Spirit, which is the Word of God. So, awang butang pinarwarmi digiti demonyo. Glory to God. Dahil ang udi nga na panami, adu estudyante dyan unag prayer of repentance and acceptance. Pero, pinagdumog ko rin ubing, ada talong estudyante. Habang agkarkararag kami, agkatakatawad agikis jayda. Nalpas ti kararag, inigganak diya baga na. Tumaminsan marok, di kayo agkat katawa. Sorry po. Baklagaya. Tukol magayam iman. Sorry po. Kunanan. So, DJ nga room, isuk kaadwan ti na demon possess. Face fearful prospect. Fight fear with faith. So when faith is exercised, fear is banished, and holy triumph follows. Amen. For greater is He that is in us than he that is in the world. Have faith in the one who created the heavens and the earth. Mamati tayo kung kuana. Faith fixed on God makes the fear of man flee. Most of our fears originate in distrust of people. Sometimes we worry about what they think of us, and we distrust their motives and fear their agendas. But true faith begins when we receive Christ as our Lord and Savior. The victory is ours. The battle is the Lord. So we must lift up the banner of praise. Agbaligi tayo. Dito agbutbutang. Amen. The Holy Spirit comforts us, expelling fears in us. So the presence of God makes the difference. Amen. Iso nga DJ, John chapter 14, verse 26 and 27, kakabsat, ano imbaga na DJ? John chapter 14, verse 26 and verse 27. Dahito man iti sao kakabsat ni Apo tayo nga Jesus. But the Comforter, which is the Holy Ghost, when the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Di kayo madanagan urean niya. But in everything, by prayer and supplication, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasseth, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind through Christ Jesus our Lord. So, kaya tayo kakabsat nga digital na ni Apo kat umay ka na tayo, trust God. Fear not. Di tayo butbutang. Adun kakabsat tinatay gaputi fear. Naduktalan na di sakit na, inalan na di istro, nagbagkalang. Yeah. Matayak tumulang, mataya itang. Damo dano kuwada da di bagidan, agsardeng ti amin ang mas worse ti mapasamak. Ni Salmista David, nabirukan na. Imbaga na di verse 11, what man can do unto me?
I will not fear. The Lord is my helper. I will not fear. What man can do unto me? Ano maramidan ti tao kanyak? Nothing. Kasi di niya nangaramid, ti langit ken ti daga, makipagtugaw, ken makipagtakder kada tayo. Imbaga na, ija, Hebrew 13 verse 5, ti panagbiag yu mayadayo kuma, ti kinaagom iti pirak, ket mapnag kay kuma ti adda kada kayo, tay sumut lang kinunana, di kanto panawan, ken di kanto baybayan. So tinagkari di, hanga tao kakabsat. Ni Apo Diyos, tinagkari. Nga di na tayo ito panawan, ken di na tayo ito baybayan. Is this a time? Is this a fearful time for you? Iti 1 John chapter 4 verse 18. Perfect love casteth out fear. Tipudno ngayat paksyaten na tibutang. Na daman nangagdagiti mabarong. Nupudno ngagay ayat kayo awang butang iyo uray adayo. Uray taga Cagayan, taga Ilocos Norte ka, ingka. Uray taga Dingras, taga Batak ka, mapangka. Amen. Uray taga Nueva Ecija, taga Batak ka, mapangka, awang butang. Uray taga Biskaya, taga Batak ka, ingkalata. Awang butang. Kuna ni Apo, Isaiah 43, verse 1 and verse 2. Isaiah chapter 53, verse 1 and verse 2. Kuna na dito ikakabsat. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel. Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindled upon thee. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. So, nyaman nga paglasatan tayo, nga kasla nakabubuteng, ikatin tayo buteng, taing ka rin ni Apo, di na tayo panawan, ken di na tayo baybayan. Ibagamang kineta kaabay mo, di ka agbut-buteng kabsat. Ni Apo Jesus, kunana, hang kayo nga inikan, ti espiritu ti kinatakrot, nudigat espiritu ti kinaturod. Adaman ibaga ti doktor nga sakit mo, so what? By His wounds, I am healed. We are healed. Amen. Glory to God. So, no kuna niya doktor, aduk kolesterol data pusom, kangan nga niya close amin data abot ta pusom mo, matay kan. Data. God is good. Naimas mga mindayo, yung itatak, linusan data dayong kakabsat, at dapat adaranda nga building. Daka mo, no, ayan no, ti dayo itan. Napantidayan. So, dito agbuubutan, ingkari ni Apo. Iti Psalm 45, isubli tayo. Psalm 45. Verse 5, dati iti conclusion ng gagabsa. Kuna na dito, Isaiah ko nakidi, Isaiah 45, hanga salmo. Isaiah 45, verse 5. I am the Lord, there is none else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me, that they may know from the rising of the sun and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, there is none else. For I form the light and create darkness.
I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Drop down, ye heavens from above, and let the skies pour down righteousness. Let the earth open, and let them bring forth salvation. And let the righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Verse 9. Woe unto him that striveth with his maker. Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioned it, what makest thou, or thy work? He hath not hands. He hath no hands. So do not question God. Ano man ang mangyayari sa atin, please, do not question God. Amen. Anyaman dagiti pagbutbut ngan tayo. Patib ka rin tayo ti pamati tayo. Daawan ti anyaman nga mapakaanwan tayo no agtalag tayo kini Apo. Hallelujah. Fear not, for I am with thee, saith the Lord. Do not be afraid, nor be discouraged, for the Lord thy God will be with you wherever you go. Joshua chapter 1, verse 7 to 9. Pero yung verse 8 ng Joshua, habang agtaltalag tayo kini Apo, this book of the law shall not depart out of your mouth, but meditate therein day and night, so that you will make your way prosperous, and then you will have good success. And verse 9, have I not commanded you? Fear not, for I am with thee. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you. Isaiah chapter 41 verse 10, I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang mensahe ng Panginoon, fear not. So, trade your fears for faith. Manaydayaw ti Apo. Yaman kami ti saom o Dios, itangal daw. Una po, da kami karigiti maud-udi nga panawin. We don't know what will happen tomorrow. Ngamay sa ti amumi Apo, sikati nagkarika da kami. Di na kami panawan, ken di na kam tupulos baybayan. Anyaman Apo, rigiti pagbutbut ngan mi. Italak mi amin ken ka. Kas imbagam Apo, cast all your cares upon Him, for He cares for you. When, O Dios, sikati mangipatpatag kada kami. Amum Apo nga tao kami nga narasi, naggapo kami iti tapok iti daga, managbuubuteng kami, nga magyamang kami kadagiti saom Apo, dagito iti mangpabilag ti pamati mi, nga dadda kadi nga kumpet kami ken ka, adadango masidag kami ken ka. Iti tiyempo Apong umay ti panagbuteng mi, Lord, apagapaman lang deta nga buteng, ket masukatan, iti pamati nga nananay, ngagtulnog, ken ramid Apo kadagiti pagayatam iti biag tunggal maysa. Bendisyonam Apo. Dagiti aming nga kakabsat kong nagdingag ti saom. Uray pa digijay nga ada iti sibay ti radyo da Apo ngagdingdingag bendisyonam. Anyaman ti pagbutbut nganda tulungam ida Apo ket sukatam deta nga panagbubuteng iti nananay nga pamati ket agtalek ken agtulnog da kadi kadagiti saom. Italek ko ken ka Apo. Amin amin dagiti nga anak mo. Agyaman kami launay. Itinagan ni Apo mi Jesus deti ti kamdawaten. Amen. Nembanggal do ti aming kakabsat. Let's lift our hands for the Lord. Hallelujah. Praise God, from whom all blessings flow. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father,
Yaman kami o Dios, iti presensya mi iti nagbabaetan mi. Manipod iti nang rugi kami Apo aging gana itata. Markrik na mi Apo ti panakabalin mo. Ket nadanon ti oras o Dios ngagsubli kami manen kariti bugod mi pagtaengan. Ket dawaten mi tinentaklan nga panakabalin ti Espiritu Santo nga kumuyog kada kami Apo. Ket iliklik na kami iti nyaman nga disgrasya kariti dalan mi. Ket iti ilalasat mi Apo ket iti umay nga lawas agyamang kami o Dios. Karigiti karkarim, nga imbagam di na kami panawan, kundi na kami baybayan. Lord, bendisyon nam tunggal may sa Apo, kakabsat ko nga rumwar iti nga lugar. Aramatem dagiti biag mi Apo nga pakabendisyonan dagiti sabsabali. Italag mi amin ken kadagiti o Dios babaan itinagan ni Apo mi Jesus. Ita kakabsat awaten tayo ti Ama, ti parabor ni Apo ti Yesu Kristo ken ti Espiritu Santo. Ito italo persona amang bugel ti may mesa nga Dios iso ti makikanta ka na to yung manipod ita. Feels so great you've been able to join us in this Sunday service of United Christian Outreach Ministries Incorporated. I hope that your faith is filled